Crest Media TV iraka lyawe. Aharkano Mvinguye Guest House Omurisha Town Council abeho mushomo gw'abakazi gwegwemeye Hasim associated with sensible compassionate counseling nurturing mental well-being oguri kushemesa abakazi okufetandikiraho ebyo kukora ebyabo kandi bakareka kutega amashinja meisho mu ruburisho. Abakazi bongeye basima President Yoweri Kaguta Museveni okubaheza obugabe bwabo nabo nk'abakazi Honorable Jovan Surenduru kandi Woman MP ahabwashijwe wa district asimire omushomo murungi kandi yarenje yasima Jovan Swambata okutebekanisa omushomo gw'abakazi omurungi nkogo. Namushomogu hetabeho n'abantu bantu nyamwingi abayeba Bishop wa Nosankore Alfred Muhozi kandi ogu agize ngo tariho kubaho hatariho kuzara nari hatariho umushaija n'omukazi. Bishop ayongeye yasima abakazi abetsirwe kandi bakija kura ebintu birungi nk'ebyo ebyobwenje. Lay Canon Jovan Swambata kandi obeire ayomutebekanisa w'omushomogu ashabira abakazi ngo bamanye emyanya yabo mu maka. Omwe ombashomesa b'izoba omukyara Victor Tehenda nawe ashabira abakazi abataine bwenje ngo babutemu kandi nabo bayongeye kwerondera ebyo kukora nk'abakazi. Abataine bwenje mubutemu abataine cyo gukora mu kirundi hakija bank twetengesa nango rwozo mbango cyo gukora isa group no group nota yo kwezi ngakwereza n'umuri cyo kwenda ona shomushaija mukababa maskini omushaija no mushaka pale no mushaka kareka no mushaka afite no mushaka kitabo cyo kwana no mushaka tutamu ndo ako bakwatine na senta takwenda no kureba shaba kache mwabundi nawe nakakuredera mweje okukora n'umuka yawe ukakora nanyenda kusima babakaza bakozire kare abaine sente kandi zibarebekaho washware mche bafugamo motoka bakuhango yana wala yagurura kagura motoka akajya sente ze rumura Nora Kajenyi kandi umukuru wa Mothers Union ahabo burebeze bwa Nosankore na washabire okugorora omukono nka Mothers Union team ukwegesa abakazi obushoro burukwera kandi no kutina hanga. Mkama wita simwe mazina ganya nwanyeta Nora Kajenyi wemba bazaranga ni nkoranka Mothers Union President w'obureberezi bwaitu wa Nosankore Nsima rahanga hawe bibiri ebitumaziraha turiyo mukweherera nk'abakazi abiranga herize responsibility yo kuhabura banye n'amaka yo kushomesa abakazi yo kushomesa abana yo kushomesa Bible yo kuburira ngiri emirimo yona ni kora Mothers Union. Mothers Union ishemeye kustretchinga ishemeye kunanura umukono gwayo ekahikahabura omukazi wena uri omushwero bukwera notaburumu kureba ngo bamanya Ruhanga bashobora urugendo rwabo rw'umunsi bekwatize Ruhanga bajondwe. Nenda kusima wishemwe Jovan Swambata warebeye n'ekitongore kandi ayiyatemingire mushomo yabo kandi akakendeza kunoya akayisha katugambira nga diocese nitwe tukashaborsa umureberezi. Nenda kusima umureberezi munonga umureberezi wetu na mama okwikiriza Proclaim Africa kwija tukitebekanisize kandi shomisa abantu. Nenda kusima Ruhanga abo abantu abiranga twereze entamanche konka mpango abo murimo gwa Ruhanga. Abakazi bari abona bambarga all over the diocese buri parish almost yijwekeire kandi biyihaha nimpamya ngo amakagabo tugazagarkayo bakarabo mu babiri barabamo. Twashoma ibintu bingi mu mushomogu twashoma okushoma Bible no kushoborokero kengi tushomere Bible konka twagishoborokero konkeri izoba mazoba gagombi tumanyire ngo hariho kushoma Bible kandi hariho no kugishoborokero
kandi okeza bishoborokero ibu washoborokero kakutoma nkora mbwentu twegire ngo amaka agaranga twatize tutwasaga basa twatashoborokero mu rumo rwa Ruhanga ngo yaterere hamaka mu rumo rwa Ruhanga okutereza izina erinde ryatwehera omumbabaze okwetwa abazire babantu nyowe specific ari omushomo gumbe nishomesa ahakakwate ko mwana n'omuzire we ninsima Ruhanga ahabo kuba tugira hakigambo mwana kuko Bible ku kigambo mu kitabo cya Zaburi eshura igana 37 igana 37 n'iri igana 27 ero kushobora ngo mwana nebiconce bukurga Ruhanga mbwenda hanga twerere twayetegereza omwana niki kandi twayetegereza mu rumo rw'omuzire ha mwana we mbwenu ebiro byite bibiri twashoma aha byamaka twashoma amurumo y'omukazi twashoma amurumo gw'omusheija twashoma aha murumo gw'abebembezi nyenda kusima omureberezi kwikiriza eki kikaija nyenda kusima honorable member of parliament wishimwe Javansi Rwenduru oizira katwatsa nyenda kusima abagenzi bange bona bebari antebe kanisa nkakya person wa women council nkomukyara w'omureberezi nkawaka weitu w'obureberezi wishimwe Lilian Gumisiriza abantu abona bateremo wenge bwabo batamo ebabere bakwitso mu ngaro nk'esente n'ebindi batebekanisiza omushomo kandi gubeirege munonga ahagwa Christ Media TV Musafira na Eva